ijoro ryiza nshuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse ijambo subscribe ukagenda urikandaho ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho nyuma y'uko ku munsi w'ejo generali Makenga aje kuba agenda apasingisha abarwanashyaka ba AFC makumyabiri na gatatu barenga 500. Umwe mu barwanashyaka ba AFC makumyabiri na gatatu Joseph Kabila wamaze kuba agenda afatirwa ibihano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikaba yamaze kuba igenda igaruka kuri ibi bihano Amerika yaje kuba igenda ifatira uyu mugabo. N'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyazaga kuba kigenda gitangaza yuko cyafatiye ibihano Joseph Kabila. Ese Kongo irabivugaho iki? Byose ndaze kuba ngenda bigarukaho. Mvuye ahangaha kandi ndaza kuba ngenda ngaruka cyane ku basirikare 84 ba FARDC bakurikiranyweho guhunga urugamba. Urubanza rwabo rukaba rwaje kuba rugenda ruba ndetse n'imyanzuro yavuye muri uru rubanza turaza kuba tugenda tuyigarukaho gatanu kuri gatanu. Kera kabaye Kinshasa yemereye CCR kujya gutabara imbabare mu misozi miremire y'Imurenge nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Turaza no kuba tugenda tugaruka ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intambara ikomeje kuba igenda iyogoza isi muri rusange. Nyaboneka nyemerera nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu makuru yacu abagiye agezweho dore ko abari menshi cyane. Joseph Kabila Kabange wayoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mugabo nyuma yo kuba agenda afatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kikaba cyagize icyo kigenda kivuga kuri ibi bihano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye ibihano Joseph Kabila Kabange wahoze ari umurwanashyaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'igihugu rushinzwe imari nirwo rwatangaje ko rwafatiye ibihano uriya mugabo wayoboye Kongo Kinshasa mu gihe cy'imyaka 18. Ni nyuma y'uko Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yakunze kumushinja guha ubufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23 imaze imyaka irenga 4 iri mu ntara nayo mu mwaka ushize. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo rwakatiye Kabila igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu, kujya mu mitwe igambiriye gukuraho ubutegetsi ndetse n'icyaha byibasiye inyokomuntu. Byari nyuma yo kugaragara mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. Usibye kumukatira urwo gupfa, Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yafatiriye imitungo ye yose ndetse inasesa ishyaka rya PPRD. Amerika ivuga ko yagarutse muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo afite umugambi wo guhungabanya guverinoma ya Kongo binyuze mu guha ubufasha M23. Ikaba ivuga ko kandi yaba yarahaye ubufasha bw'amafaranga AFC mu rwego rwo kugira ngo uruhare rwa politike rugaragare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washington kandi yamushinje kuba yarashishikarije abasirikare bo mu ngabo za Leta ya Kongo FARDC kuzivamo bakiyunga kuri AFC M23 ndetse no kuba ari gutegura kugaba ibitero kuri FARDC aturutse mu mahanga. Ikindi ngo ni uko yaba yaragize uruhare mu gushyiraho umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida uriho kugira ngo yisubize ijambo muri guverinoma. Ku bwa Washington, Kabila yafashe M23 mu buryo bw'ibikoresho ayitera inkunga cyangwa se ayiha ubufasha bw'ibikoresho, amafaranga, ikoranabuhanga cyangwa ibikoresho na serivisi. Kabila ntacyo aratangaza kuri ibi bihano. Uyu mugabo aracyakora amaze igihe agaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida
Felix Tshisekedi Tshilombo yita ubw'igitugu bugomba kuvaho nyuma yo kubushinja kuba bukomeje gukora amabi menshi no kubabaza abanyekongo. Nubwo ibi ngibi agenda bivuga, igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo guverinoma yacyo ikaba ikomeje kuba igenda itangaza yuko perezida cyangwa se bakaba bakomeje kuba bagenda batangaza yuko ubu bamaze kuba bishimira ibi bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkwibutse ko atari uyu mugabo wenyine umaze kuba ugenda ufatirwa ibihano bifitanye isano n'umutwe wa M23, kuko perezida cyane cyane kuva ibi bibazo byaba abasirikare bakuru mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda bafatiwe ibihano, ndetse yemwe n'ababayobora, ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda cyafatiwe ibihano gishinjwa kuba gikorana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zirwana no ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi ngibi bigenda biba kandi ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu birushaho kuba bigenda biba bibi cyane. Magingo aya ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare bamaze kugera kuri 84 ba FARDC bakaba bari guhura n'ubushinjacyaha aho bakurikiranyweho icyaha cyo guhunga urugamba. Kuva kuwa kabiri tariki ya 29 Mata, urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani ruri kuburanisha abasirikare 84 bo mu ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo bakaba bakurikiranyweho guhunga inyeshyamba za AFC-M23 ubwo bari bahanganye nazo ku rugamba. Aba basirikare barengwa ibyaha birimo guhunga umwanzi, kwica amabwiriza ya gisirikare, kugumura no gufasha ubusa no gufusha ubusa amasasu. Aba basirikare bari kuburanishwa babarizwaga muri batayo ya gatatu n'iya 115 bya FARDC yakoreraga Iwarikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha burabarega ko abasubiye inyuma ubwo bari bahanganiye na AFC-M23 mu gace ka Rutoboko. Bivuga ko kandi nyuma yo guhunga batangiye kurasa mu kirere nubwo bari babibujijwe n'ubakuriye. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko kwigumura kw'abariya basirikare kwatangiye ubwo bishyuzaga amafaranga y'umushahara batahembwe ubuyobozi wa zoni ya gatatu wa gisirikare yabarizwagamo niwe wiyambaje ubutabera mbere y'uko batangira gukurikiranwa. Ibijyanye no kuba ari benshi, umunsi wa mbere wiburanisha bariya basirikare bibanze kugenzura imyirondoro yabo. Kuwa mbere tariki ya 4 Gicurasi nibwo iburanishwa ryabo rizaba rikomeza kuba rigenda risubukurwa ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi bikomeza kuba bigenda biba kandi, kera kabaye Kinshasa yarekuye cyangwa se yemereye imiryango mpuzamahanga kuba yagera mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo gutabara. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 4 tariki ya 30 Mata, komine mpuzamahanga ya Croix Rouge yageze mu gace ka Minembwe mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Iyi ikaba yari ijyanye ubufasha bw'ubuvuzi ku baturage bamaze imyaka igera kuri 9 babaye mu ntara z'urudaca. Abaturage batuye mu misozi miremire ya Minembwe bagaragaje ibyishimo n'icyizere cy'amahoro. Bavuga ko uku tuhageza kuri uyu muryango ari ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora kongera gusubira mu buryo busanzwe. Ubuyobozi bw'agace ka Minembwe, Koloneli Gakwerere Charles wakiriye izi ntumwa, yavuze ko ubufasha bwazanywe bugamije gukemura ibibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti cyari cyugarije abaturage. Nibyo kuri uyu wa 4 itariki ya 30 Mata 2026, komite mpuzamahanga y'umuryango w'ubutabazi yageze hano ku mugoroba. Twabakiriye batubwira ko baje gutanga ubuvuzi ku baturage, harimo nuko hano hari ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti. Turizera ko ubufasha bwabo bugiye gufasha abaturage.
Ibi bibaye mu gihe ibikorwa by'umutekano muke bikomeje, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi zikomeje kugaba ibitero ku baturage b'ako gace. Ubu abaturage benshi bavuga ko batajya mu mirima yabo kubera gutinya umutekano muke. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko imyigaragambyo iheruka kubera mu bihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kenya, Canada yakozwe n'abanyamurenge bamaganya ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubw'Ubujumbura ushobora kuba yarashyize igitutu ku buyobozi bwa Felix Tshisekedi. Hari amakuru kandi avuga ko bamwe mu banyamurenge bashinja gufata umugongo bene wabo bakomeje gutegura imyigaragambyo mu Burundi igamije kwamagana u Rwanda, ndetse n'abandi banyamurenge bagaragaje ibitekerezo byabo mu myigaragambyo iheruka. Ibi byose biba mu gihe ibiganiro bya diplomasi bihuza leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 bikomeje kugenda bigura intege, bigaragaza ko inzira y'amahoro ikiri ndende igoye cyane cyane kuba yagenda yubahirizwa, kuko usanga umunsi ku wundi ahangaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bikomeza kuba birushaho kuba bigenda bivuga. Ni mu gihe kandi Irani ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo, amaso y'isi yose yerekeje ku bihugu bibiri bikomeye bifatanyije nayo, Uburusiya n'Ubushinwa. Ariko ikibazo gikomeye kwibazwa ni ukumenya niba ubufasha bwabyo bukomeye ku buryo bwahindura isura y'iyi ntambara. Uburusiya bufasha bwa gisirikare n'ubutasi. Uburusiya bugaragara nk'igihugu cyegereye Irani mu bijyanye n'ubufasha bwa gisirikare, ariko ubwo bufasha bufite imipaka igaragara. Amakuru atandukanye agaragaza ko MONUSCO ishobora gutanga amakuru y'ubutasi ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikoresho byazo bya gisirikare, ikanatanga ikoranabuhanga rya radari ndetse n'indege zitagira abapiloti zishobora gufasha Irani mu gucukumbura ibibera ku rugamba. Hari kandi ibimenyetso by'uko Uburusiya bushobora gutuma Irani ibona amakuru y'igihe nyacyo ku bikorwa bya gisirikare bifatanyijweho no kwirwanaho. Icyakora nubwo hari ubwo bufasha, ntibugaragara ko Uburusiya bwiteguye kohereza ingabo ku rugamba. Perezida Vladimir Putin nubwo agaragara kenshi ko ashyigikiye Irani mu rwego rwa diplomasi, igihugu cye gikomeje kugira imbogamizi zikomeye zituruka ku ntambara irimo muri Ukraine, bikagabanya ubushobozi bwo kwinjira mu yindi ntambara ikomeye yo hanze. Ubushinwa, Ubufaransa bushinjwa ku bukungu n'ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande rw'Ubushinwa, Ubufaransa bugaragara mu buryo butandukanye n'ubundi Burusiya. Ubushinwa ni imwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba Irani mu bucuruzi, cyane cyane mu bijyanye na peteroli, aho bikomeza kugura ingufu zayo ku rugero rugaragara. Uretse ibyo, Beijing itanga n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu itumanaho, mu miyoborere n'imyanya ya gisirikare ndetse no ku rugamba zitandukanye zifite aho zihuriye n'umutekano. Ubushinwa kandi kugira uruhare mu bikorwa bya diplomasi bigamije kugabanya amakimbirane hagati y'impande zombi zishyamiranye. Icyakora nubwo hari uwo bufatanye, Beijing yirinda kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye, kuko ifite inyungu nini mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu bucuruzi mpuzamahanga. Impamvu ubufasha bugira imipaka. Nubwo Uburusiya n'Ubushinwa bifatwa nk'inshuti za Irani, nta na kimwe kigeze cyohereza ingabo ku rugamba. Nta masezerano y'ubwirinzi busesuye ahuza ibi bihugu ku buryo bwahitirwa kwinjira mu ntambara mu gihugu cya Irani. Ibi biterwa n'iki? Ahanini nuko buri gihugu gifite inyungu z'igihe kirekire kitariho. Uburusiya ntibushaka kwirekana ko ari ubundi cyangwa se kwinjira mu yindi ntambara bitewe n'uko buri mu ntambara yeruye. Isura ya nyayo, ubufasha burahari ariko bufite imipaka.